mo Africa mo profeta mo dimona ka sa phela o ila bolela mo melating e mentsi are gone re se sebetse re metse one last sheep as re one last sheep as re go mafela a ba bolela the last black sheep brother or motho wa mafelo a tlo segolwa ke mosotho ntwela ile re fitla mo bana ba modimo ba kwa America bana ba modimo ba kwa America ba ikwa ntwe ya go ba sotho amen kile aba fa ntwe ka moa la bana spoken ntwe le tsweleng fa le pamphlet mo re etsa maisha dilo tse o di ngwadile ke bana ba magowa wa America hallelujah ba thoma go tswa ka di mission ba itla mo Africa because na ba tsaba go ditela ga re tswa go tswele ke mosotho sa mo ba mo tsere go mo fe wa la kwa Africa or go kae ba thoma go tswa ba phalala ba tsena mo godimo kutwa wa borena wa batho ke ka mo go message o tlileng ka matla ka bona mo ga borena ba evangelize ba dira everything ba romela di spoken word ba dira because ba dumela ntweo ba bona batho ba o letsitse mo bona re tsona motho wa ona go kae but bona mohuta wa batho ba letsitseng ke batho ba le fasile ka mogala wo mongwe wa bona ke ena tsudi ditaba ke ena wa mafelo bona re ba phela go phela go jwa o sone o ba go moarole go ratsa ba rapele o ba rapetse yes ana ba modimo ntwe le mfa batho ba ipushise batho ba raloka ka kosi e nngwa ke tsona re ka e boya jwang ka polelo batho ba kgone pusha a sina kwa hora loka everybody else wants ba ntwe e ka mosotho everybody else ntle le mosotho self ke na sa tsibi amen all right mara re tloele nyana mara ke no ra bana ba modimo e ka mogwa o amen jwale agi tlishe keno fasinyana jwale agi tlishe keno fasinyana ke ka no generalize le ge lo ka moka taba e ka modimo e nyaka bana ba modimo mara ke re mosotho wa o rapela mo message se ntse motho wa motho because ke ena mohuto o re o emetse mo amen mosotho wa message e swantse be motho wa mohuta ma ka re eme ka ena mo a dikishi dilo o fela e tswa yo dia tsa se Africa o fela ke la tsa matepe wa tseba le ga dira dilo wa bona ka sesutu that's why le dinjana sa jole pele because batho ba rena le ba dira dilo a ba ke ba dira ka ofela lo ka re motlana a re nkagele mo o so tlo tlo bele ka mo manya tshile ka moka ka ha ka kra chance ya o se dire lo botse wa ishumisha ha ka kra chance ya o shotisa samende ja wa ishumisha ha ka kra chance ya o se pemuleti ka mo ka mo go nyaka ka ona ba re bona ba re 5 ga bona se wa pa 3 o wishi ta ka ntlo motho o ka mo tla mo fa message ya phela message wa no o to betha di khona tshedi mo tlo tswelela mo ka mo Kriste a tsaba ga botso ra phele botso wa bona mohuta wa batho amen jwale a ke bolele so ke re ke dumelele le ba Kriste a le mohuta o re sokolang ka ona amen le tsara bana ba motho mara o ne le tlhagonya le mongwe ka mara batho ba Sesotho ye se beng ga botse hallelujah a ke tsena ke tla ke ba mo fela motho mo se ke ga le fase ka moka mara mo Africa ona rena le bothata bo o ka no tsa mali Africa ka moka go ka botsa state se se na le goa a ona di tsela go bue ha ona di resources ha ona di computer lo tsana di phela di jemi le belela ngana maolena le belela ko toropong ba go ba dira tsa motamo ba sotho ba tlebe ba ra rene di resources ba rute ba fika rute ke bana ba go tswa tšhelete ba tisi resources ke problem ye go le rena le ona le mohuta wa letlalo la borena and ba e ba problem ge ba tla mo thapelo bana ba modimo a ke tsepo le tlo ba mohuta wa batho amen go was dire dilo ga botse ka tshwanelo go ka re rapela a ka se rapele o tla ra bana re amene mo matlo ke tla rapela le wena a ka se ka ba ba le tlola le ga rapela ka se ka ba ba go mention these people ke mohuto o mongwe mara rena re tseba ga botse gore mohuta wa borena go morago re re o lebelela o fetelo ke Adam ba le tlalo la nana hallelujah o be le ya mo dimo mo fileng dilo o zura bere bana go tle mohuto o mongwe a ke tsona ke mohuta mamalo bibele ya butsana what manner of people ought you to be re sonetse re be batho ba mohuta mang ge re tla motabe tsa modimo ka holy conversation ka bokgethwa wa bo felele ka bokgethwa ba ge se no sa mamola hore di tsotsotse ge le fita ka yo le ke lena go na le bana ba hao bona wa rutulla bana ba bona dira dilo ba khadi wa bona ge batho ba itla mo borapeding le tsana ba e pabalela a ba di dilo ka ofelelela o mpoje ngwana modimo re ge ke be bana ba ba borena ba sa ke di resources ba sa tsiki na go tsa bona ba dira le dilo di dira message o be bona today le tswere di phone di tswere me message mo di phone di spoken word le di fila yes I can almost guarantee you go ka banya ka batho ba ba dirile lo tšeo kra le di fela di fela o tlo go dira it was not the black man behind that thing ke le khowa le ya ka mosutha o pe di pina ja Sesotho gore
they go all out. But dira dilo di le available. Mara ge motho a etla dilo di le available. Go no re a no dira a small contribution. Ya o no tla mo a dira something se se ka dira bana ba modimo go rapedi bo be easy for bona. O tlo so go ka motho. Wa e babalela. Nna ka se peleletse go re wa tsona ga la ga too much. This is the kind of thing that you're in. Amen. Because baby re so di le rata le be bana ba modimo sing sa le. O ba jwa sing sa rena le dithumo e tshwara tshintshwa. This is not the spirit that was there at the Pentecost. That's what I'm saying. All about talking about servicing, but that's servicing sparingly. Talk about spoken sparingly. That's why they are about to because we enough as well. Amen. No, the subject of no. Kill a guy because we like to prove mama. The influence of us. I want to talk. I am told. I am this is what I taught. Kaba to one about Barabujadilo because Barata tell you down. Kaba tell me basically it am the DVD out of America. Here they don't even want to read themselves. Well, what another problem? This is not a Christian. As a woman rested. Maralita never matter. Maralita little on your politics. Maralita little personal vote. Amen. I do who are no also know. Hallelujah. Or I tell you cool, but that is not Christianity. As a Christian, you are Amen. Hoga mufamo rapidi wa mutore. Wa mufamo rapidi wa namu sala turentu. Ya wo haka ba dula mos na ba na mudimu wa. Utwano mo fe 2 weeks. Mo fe 2 weeks. Uto kra mo nyaka kiti malipele ke ka mo komosa tso tshaba tso ka. A ile fa se ka rona le ntwe tsiba. Hoga motho ala le spoken le ntwa shala le bana ba mudimu mo shala le rapele. Oka se mo khotja di le ba mo rapele. Aba budi tlo Messia ke ya ka ro ba bonela ba ba lo ba go bala ka o dumela ba bona la sa ba le dilo ka mo ka ba ka la mohuta wa bona bana ba modimo bona mo re ka se le o dimo ka se sotho ne amen ba ke la tle tlowe do I don't reke mo ngwana modimo o molo mo o se ja ba strong modimo be power se ndi hle leader ke reke mo mara e ka ya ba batho ba le to beginning le bona le ja bana tshelo jera aba go no go di fenya ka le tshula modimo amen abake tse to task for ba rapele modimo ba ba go di karabel di karabo tsa do tsa nnete ne ke go tsa go pele go tswa go kae bana ba modimo a di dumelo re message o producer go tsa wa mosotho o producer ke government ya re e jare ngwana modimo wa message a solo tswa ka khala wa tseba gona le segwa le sesotho message wa re ka ba sotho ka se tshepeni mara wa re ka magwa ko ona a ga sona le be se tshemiso there's only one message. There are only the mysteries. This one you will let you walk like a soul. Hallelujah. That's what I'm about. And you know, Rena fell a little pale, one so. Was what you know, you come so to one limb, more of a gamma, more just your message of a day. Also the raw. Yeah. Amen. Maragam, who turn out at Oko. Question of us when I go, who call it up less radita. Ababa, Liva, but have a remake. I never was over why Baba did she had proper Lucha, who covered Brown and without taking critical Lucha. Amen. I just want to come look at them, how level laugh. I just eat. I go back to the ultimate agility house and still. Hallelujah. Marale Swara was about you come forward. Well, a couple of years to some no, some no lotter. Was not a Kamota, which I did a happy. Ogamma, Ogana was one about what are not to pronounce an amor. Yeah, that's a good charm. Come with Jaco Somola, we will another most of no shade really few. But what do you about Casa? Guy, Tomola Chava, or Namolo hitting again, Chava, and the winter, we will another Yava again and about the fair. I saw another jet from on the moon. Another was never to buy. Sister Lotte. Karikubo sister wala ba ijar ko bana basadi ba kul ba basa rapelinga bukreste barapela karikubo na basadi ba mambo kereke kul ka dira no mate pa karo ko musadi mama musadi no japele belele mo le ga ba ro baskala le bella ko mura wa za no jar fojo dira basadi ba amen kile musadi no ko a ke ya ganya le ka litlo sala itja ka es ya fela es tima ya amona mutu tafela le bella ko le fasing ba ka o le puta ka maka la sora ba le ba ba kina ba mo mana tawe kina go tswalela fa
So bana ba modimo ntse ya gore le la modimo le gana selo o fela o tšea diloko lefaseng o di tšea e seng o tseba ga botse le ka mo pelo ya dilo tšea di nyakeng mara dilo tše di nyaka gape ba no ra go di dira kudu ba re batho bangwe ba fetišeletša go je le lo tše dintše ebile a sa ba right kare ba feteletša rena re tla di dira botse wa ya borane and o kwa sathanana moo and a o ba le ditso la modimo that's why o kgona go compromise o le gore re tsena le tse modimo a reng a di nyakile gore wena o tla fela o di kgetolanyana o di soba ka mele ke go dira dibitso o ge modimo a sa nyake selo a se nyane o se ka leka o se reta o tola metsi o bese mara le ke nyako ya mo ke tswalelang gone wa tseba taba e ke isitse moo alright ba re go dira so ke kgopela ke boele morago ko lengwaleng lela tše dingwe di tsa batla tla re di bulela le matšatši